kui kun panjenengan si harus baikin ni ke basera ala kulli syai atas segala sesuatu bene kun cuma manusia bene kun cuma hayawan ala kulli syai atas segala sesuatu perintah tining Gusti Kanjeng Nabi wajib bagi untuk berbuat bagus. Maksudnya ala kulli syai yakni ala kulli mukallafin yang kita dinto wajib berbuat bagus ke setiap orang-orang semukallaf. Otaba dekat hayawan, budi keterangan sera neka memperkenalkan Islam neka begitu indah. Islam neka begitu memperhatikan tentang keselamatan, kerukunan, baik atatang sekancaan, baik andi napa buah-buahan hayawan macam-macam. Ane kedua kerja Islam ni sangat sempurna, agama sangat sempurna. Ada agama yang melebihi kesempurnaan agama Islam. Nah, makna daripada hadis ini kah ala kulli syai. Innallaha ta'ala talaba minkumul ihsana fi kulli syai. Sangkun Gusti Allah Subhanahu wa taala senilai daripada kaul panjenengan benih seterbanyak tapi seterbaik. Benih seterbanyak tapi seterbaik. Dalam Al-Qur'an ihsan ni kah? Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sangkun Gusti Allah Subhanahu wa taala menciptakan odi bi mate ni tujuan adalah untuk memberikan cobaan kepada kita. Odi ni coba, mate ni juga coba. Apa perluna? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kema di antara kul panjenengan orang yang paling bagus amala, benih orang yang paling banyak amala. Orang yang paling bagus amala, benih orang yang paling banyak amalan. Banyak pun tak bagus kira apa? Ada manfaat tak? Ada gunanya, ada regana banyak tapi tak bagus. Kemadan Ustaz, banyak tapi tak bagus, sekonek tapi bagus. Mele bagus sesekonek daripada banyak tapi tak bagus. Contoh, sepergem emas saat truk beto, mele apa? Sepergem emas. Mak menese sepergem karena sepergem lebih bernilai harganya. Saat truk banyak modern kena 700.000. Daripada pak ni kemana? Tapi mau sepergem dari emas jutaan bahkan mungkin miliaran. Mereka ihsan. Nika sangat penting berbuat bagus paling bagus. Sampian mana beri dah orang atau beri kata tangke, beri kata retan, apa boleh dah guru. Meri paling bagus, jangan meri sesa biasa. Wadimor, kenapa? BHS dia lah. Mun meri na dek kiai, dek guru nyare pau sisa masak di atas sepan mapan. Beri dok celon dok nyare se ahsan, sepaling bagus, ihsan, seterbaik. Sini gala. Karena gue bisa mainnya kayak perintah berbuat sepaling bagus nih kak. Berbuat bagus ala kulli syai' da apa-apa. Perintah tining agama Islam, perintah tining Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbuat bagus da orang wajar. Berbuat bagus da orang, abri sombongan da orang, abri ngakan da orang lapar, abri santunan kana yatim. Berarti ini berbuat ihsan, berbuat bagus. Mun berbuat bagus dak berarti dari macam Ustaz. Berbuat bagus kak berarti apa bisa? Bisa. Apa berarti mun orang makan nyaman berarti berbuat bagus kak? Belum.
Apa mon bodo orang mandi shower, mandi kembang, berarti berbuat bagus ke Aba karena Aba pun lek manja. Belum tentu. Saya kocak bagus ke Aba tibi wa ammal ihsan da ka Aba tibi ila nafsi, adapun berbuat bagus da Aba kau lebih manja dengan tibi fahuwa ayyuhmilaha ala fi'li ta'at wajtinabil mukhalafat. Berbuat bagus ke Aba tibi dengan mengerjakan taat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi segala bentuk larangan daripada Allah Subhanahu. Aneh ke ihsan ke Aba tibi. Lah sampean cinta ke Aba tibi tapi sampean tak sayang ke Aba tibi. Kuaku seksan ki badan nek ke, Pak. Sak lebu ke neraka ya badan ria. Benar berarti sampean sayang da Aba melaki lulur cabeng kuang terus. Benar berarti sampean sayang da Aba terus sampean abu doon saya paling larang pon Institut White Aha. Mun sampean sayang do Aba do obun natur tanda sunslik je tanda. Apa berarti sayang ke Aba? Mun sayang ke Aba jaga Aba cek sampai terseting apa neraka. Nika berarti sayang. Cara nah lakonin perintahna jauhin apa? Larangna. Berarti sayang ke Aba. Kosot bi botoh. Sayang ke Aba. Belum. Manja sepah. Oneng sepah biar. Oh tahun karo pecet reget-reget tok wae kage. Pecet rotok sepa sekali-kali sepa cetak ya nyel-benyel deh lah. Apa berarti memanjakan diri sendiri, memanjakan dengan cara ngak nikah? Bener nih berarti tak sayang. Mun sampean gelem ngelakonin taat ke Gusti Allah, bales nu swarga. Ya bari masuk ke swarga, Pak. Mun sampean bengal ngelakonin maksiat ke Gusti Allah, berarti sampean tak sayang ke Aban tibi, tak ihsan dak Aban tibi. Masalahnya nyaman ihsan. Siapa nyaman? Muhammad Ihsan. Keng kelakon tak ihsan sekali. Nyaman ihsan bener kun cuma sekedar nyamah, cuma kelakon cukun kudu ihsan ke orang lain. Cara nah mungkin abri bantu orang sesake, bantu orang semutu aki bantuan. Tetapi jarang orang sayang otabah napa nyaman ihsan berbuat bagus ke Aban tibi. Sehingga lo pacaran daerah masih kira Aba ria nyaman ning dunya, nyaman ning akhirat. Mun di nyaman tahu kapi, mun mate nyaman kada apa? Ya taat ri dak Gusti Allah. Teti cak toroten manja da Aba, tedung penyaman, kipas, bot nyamuk, sapo. Berarti sayang ke Aba. Mun tak bejang sopu. Berarti tak sayang ke Aban tibi sampean. Karena saya seksa aku kini ke Pak. Kibatan ni kasi seksa. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul adab. Tabun Gusti Allah kuaku sebekali seksa Aba nikah orang sebanyak tu sana koko Nabi Gusti Allah gentek koko sejem tajem ngerok tibi sampai tada kolen sampai tada teking sampai kareta ulang. Kullama nadijat juluduhum, ketika kolek-kolek bi teking pun letada badalnahum juludan ghairaha. Kente kolek bi teking si anyar boleh. Sampai bila? Ada bang kita. Seterus apa? Liyadzuqul azab. Supaya orang kelak benar-benar ngerasaki azab daripada Allah Subhanahu. Sayang da anak benar berarti lantor karena anak. Jaga solatnya, jaga pergaulannya, jaga agamanya baru sayang anak. Sayang dah anak tak apa aja ngelantor. Sayang dah anak tak apa saya lantor. Berarti sampean tak sayang ke keluarganya. Mun sampean sayang ke Aben, ke keluarganya apa sayang? Cek sampean tok masuk surga, anak pemasuk surga, manton pemasuk surga, binen pemasuk surga. Mun sampean tok siapa aja keluarganya tak apa aja. Berarti sampean tak sayang dah keluarganya. Jadi sayang ke orang lain dengan membantu orang lain, sayang dek Aba tibi dengan mengerjakan apa saya perintah dina Gusti Allah, bernyawin segala bentuk larangan-larangan Gusti Allah. Nah, ihsan ini ketingkatan nomor 3. Iman, Islam, terus ihsan.
Iman, Islam, ihsan. Ihsan ini ke peringkat nomor 3, Pak. Mereka ihsan ini ke berbuat bagus. Bada orang baca Al-Quran tapi tak ihsan di dalam bacaan. Nyurut atau murun itu tak ihsan di dalam bacaan. Mun sampean sholat pak ihsan sholat tak apa keburuna. Mumpung sampean sholat pak ihsan pak bagus sholat apa sempurna sholat tak patumak nina cek susu ngakan sampean tumak nina bajeng tak tumak nina omong tak keburu ibadah keburu apa adeng tak keburu sampean petok ere pemare apa bajeng macek keburu tak terus sampean tak seneng abid ketemuan bi Gusti Allah cara ni pak abid sholat aja cek keburu patumak nina pak anteng pak khusyuk pak tawadhu pak khudu pahadir atina dalam hati khela. Nah, ini kenyamanan ihsan dalam salat. Mun kulewi sampean tak bisa merasakan memandang Gusti Allah, pak roma sahabat ria pandang dene Gusti Allah. Ane ke koca ihsan dalam salat. Nah, oleh karena itu Gusti Allah mewajibkan innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Gusti Allah mewajibkan dekat kaul manjenengan ingin peneka berbuat ihsan ala kulli syai atas segala sesuatu. Nah, seraan niki mau bahas ihsan ke abid Pak. Bodo ihsan dekat manusia bodo. Karena ihsan kayak bagi. Amal ihsan bodo ihsan ilan nafsi, ihsan ka abad tibi. Bodo ihsan ilal ahli. Ihsan dekat keluarga, berbuat bagus dekat keluarga. Ihsan ila sairin nas, berbuat bagus dekat manusia. Ihsan ilal anbiya, berbuat bagus dekat para nabi. Dharma cara berbuat bagus dekat para nabi. Maknanya iman ben percaya ke dekat nabi-nabi Gusti Allah. Ihsan dekat ulama berdekia. Wa mal ihsan ilal ulama fa huwa bitawgirihim wa ikramihim. Ihsan dekat ulama dengan memuliakan ulama, mengagungkan ulama, ini berarti berbuat bagus. Ihsan dekat para ulama. Wa qabuli ma yurwihi, dan menerima apa yang telah disampaikan oleh ulama. Iya dingaki dawuh ulama, elakonen perintah ulama, ini termasuk ihsan dekat ulama. Wa adami idzaati auratihim, tak pernah kak muka aib daripada ulama. Apa boleh guru nah meneng-eneng mun berurusan ulama si omong biar tahu saya komentar kan kiai mada iya lah kakek siapa tak patot ulama dari ya tikal urusna ulama dan di ilmu kulit sampean reng budu Pak tahu saya komentar mun beda ulama tak keliru ulama partai ulama politik cina neng-eneng lah. Mun sampean tak cocok, neng malah lebih selamat. Tahu saya kerasan. Karena Gusti Allah ngangkat beli mesti ulama. Ada cerita Gusti Allah ngangkat beli ini kering budu tak kira. Tak pernah Gusti Allah ngangkat beli kecuali beli gila ulama. Mereka hormat dekat ulama, serabai ulama. Perkara ulama ada kering torok, cek torok, king tahu saya cacat. Ulama serabai, eli balik nah. Mun sampean pun tak pada partai ya. Tak pada pelek nah cek cacat oh cari ulama soron siapa norok jian nor soron siapa wis tina lah apa tak oleh tak ulama menurut tak oleh tak ulama menurut partai tak oleh tak ulama menurut politik oleh perkara sampean tak cocok tak pada tak usah aku cai tak usah rasane apa boleh ya nyek bisa sampean tak oleh Pak ngenyek ulama berarti kula soncena tak ihsan ka ulama keng cek torok beres saumpama kula nyalon petinggi saumpama sampean tak nyoblos kula tapi bedak macam baca letak kenceng senyoblos saumpama kula lain hari ditujur kam mulai tak ada onjangan tak ditujur kam engkau apa sampean wajib norot tak wajib norot keng hormat cek sampai lupa dak guru dak ulama saya rabai saya sampai berubah akhlakka polan tak boleh pelen belayer
Aja nika bene aturan agama, nika bene pendidikan saya ngak nika. Tetap futu numul jaki. Tetap hormati tanah ngecium. Tetap mancing mun datang ulama. Karena sunnah hukumah datang ulama nika sampai namul jaki. Sapana orang yang salaman bi ulama berarti salaman bi para nabi. Man safahal ulama faka'anna masafahani, berarti pada bi salaman bi engkau can kanjeng nabi. Man zaral ulama faqad zarani. Al hadits atau kama qol faka'annama napa faqad zarani. Sapana orang saya ziarah ka engkau berarti aziarah ka ulama, berarti ziarah ka engkau. Lagu di sampai negara yang putuh bener toran ulama ule cek mak ngelama. Bener kelas kulit sampean mak itu para ulama. Tugas membanci dengan ihsan, berbuat bagus dah ke ulama. Berbuat bagus dah ke ulama yang peneka dengan ngedingaki debuna ngelakonin perintahna amul jaki dah ke ulama ini berarti termasuk ihsan dah ke para ulama. Wa amal ihsan ilal jin, beda ihsan dak jin, bener manusia to dak jin saro ihsan. Nek sudah tengah jin banyak gir ya. Mungkin banyak bangsa jin karena jin ini tak mati. Kecuali dikit mau berubah wujud. Jin ini bisa mati, beda jin nakal, moro arobo olar, aganggu dikit paten olar bi orang, akhirnya mati jin. Jadi mau berubah wujud nika melanggar dekat aturan-aturan tadi jin. Neng jin nika tak oleh arobo orang. Mau arobo orang atau arobo hayawan terus ekeneng masa sama mama. Pas paten bi orang olar atau bena apa boy, akhirnya jin nika bisa mati. Berbuat bagus dekat jin. Jadi banyak anak jin lebih manusia wa. Nika jin tok sangkun king tak ketengal sampean. Kuli tak ketengal lagi ya. Mun kula ketengal daripada jin. Jin dana jun tetine ya. Berbuat bagus dekat jin engki beneka ayyad'uhum ilal khair wa tarki syarr ini tafaqa dhuhuruhum lahu. Mun sampean ketemuan bi jin ajak untuk ngelakonin kebagusan. Cegah berbuat kecubaan. Jak agudaan orang kakek jin. Masuk dak butol bi, masuk dak butol ya, masuk. Nika termasuk ihsan dekat jin. Anta da'wa ilal khair, kuleban panci dengan esoro ngajak dekat kebagusan. Watar kusyar ngajak kul panci dengan ngajak ke kulit sambian dekat jin kela untuk menjauhi keburukan, kejelekan. Wis ganggu orang. Aro orang gena, aro orang apa aja, ngaro orang apa asa orang montu orang. Nika termasuk berbuat bagus dekat jin. Beda ihsan dekat bahaim, ihsan dekat hayawan. Masya Allah, sempurna mari Islam nika. Bener cuma ke manusia, bahkan ke jin, bahkan ke hayawan. Apa boleh ke ulama? Dek hayawan pun beda ihsan. Dharma ihsan dekat hayawan, kemis boleh. Sejelas kuleban panjenengan perintah wajib hukumah berbuat apa ihsan ala kulli syai' dekat segala sesuatu, baik dekat ulama, baik dekat manusia, utama dekat ring tua, baik dekat jin, bahkan dekat hayawan. Kuleban panjenengan perintah untuk berbuat ihsan. Berbuat ihsan dekat para nabi, iman dekat para nabi. Berbuat ihsan dekat para ulama dengan hormat dekat ulama dan mematuhi perintah ulama. Berbuat jin dekat, berbuat ihsan dekat jin, ngacak dak jin kelak mun sampean katengal zahir, mun jin kelak nampak. Mun jin kelak arobah ke sampean pas ngocak engkau jin, boh cak aku deun. Ayo norok majlisan bae lah. Majelis al muhibbin tak apa-apa masih dari jin ben tak apa-apa terima. Gus Muhib rona rema masih ada jin bade ya tak apa-apa lah. Kursi datang ke tang bungko takok engkau mau datang ke bungko. Aceh kebagusan salat berjamaah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa taala tak menciptakan bangsa jin dan tak menciptakan bangsa manusia kecuali untuk ibadah. Berarti jin ni juga diciptakan dengan Gusti Allah untuk ibadah. Beda jin nakal pacet Pak. Keng tabiat jin ni kepacet cuba kelakona. Tabiat jin ni ka aku deun pacet ka orang. Jarang jin bagus ni ke jarang. Rata-rata jin ni ka aku deka orang.
ganggu de orang. Merkena mun sampean ketemu nejin pas jin kele arobah ben ngaku cak ben nejin acek de ka bareng se bagus soro ninggal perkara sejuba soro ihsan de ka bahaim. Masya Allah. Islam ini betul-betul sempurna. Mantar mukul dengan bisa ngelakonan ihsan. Amin. Berbuat bagus khusus sedekah guru, khusus sedekah ulama, khusus sedekah para ulama, para kiai, para masyayikh. Kalau panjenengan bisa hormat deka guru, bisa hormat deka ulama, bisa hormat deka ring sepo. Amin. Allahumma amin. Nek mau bahas kilajeng kula ki bada tujuan semua jauh nyon sabar sebanyak mentar mau ketitik ilmu semanfaat. Marsine langsung maqam bil ikhtisar, langsung yasin tahlil. Kula tak bisa ngereng ngantos akhir karena terus nerusaki perjalanan. Nyon sabar sebanyak. Hadza ma lazim ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله، فلما اشتد بها الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. حرمة النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا الله. اللهم صل على محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فاضربوا يا أهل المساني فهزار اليمن غرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فطفي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا
صل على محمد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذا أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأنتهد من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيه من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تعديهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا
يذرون الذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يهسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون لها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهدرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر ألا أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين. أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد حبيب الله
اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يا الله 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 سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة يا الله سلمنا في الدنيا والآخرة صلوا على النبي صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد صلى الله على محمد على محمد اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جعلنا الله وإياكم ممن يستوجب شفاعته ويرجو رحمته ورأفته اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهج القويم اجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل حرمته واشرنا ودم في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وأحينا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا على حبه وجماعته اللهم أدخلنا معه الجنة فإنه أول من يدخلها وأنزلنا معه في قصورها فإنه أول من ينزلها وارحمنا يوم يشفع من الخلائق فترحمها اللهم ارزقنا زيارته في كل سنة ولا تجعلنا من الغافلين عنك ولا عنه قد رسينا اللهم لا تجعل في مجلسنا هذا أحدا إلا غسلت بماء التوبة ذنوبه وسترت برداء المغفرة عيوبه اللهم إنه كان معنا في السنة الماضية إخوان منعهم القضاء عن الوصول إلى مثلها فلا تحرمهم من ثواب هذه الساعة وفضلها اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى سناه على ممر الدهور اللهم اجعلنا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأحينا بطاعتك مشغولين وإذا توفيتنا فتوفنا غير مفتونين ولا مخذولين واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنة هذه الدنيا سالمين اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا به يوم القيامة مقاما رفيعا اللهم اسقنا من حوض نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا واحشرنا تحت لوائه غدا اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمينا وذوي الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد